te whei au ki Te Ao Mārama. Kua tū te ringa o Moko Tepania o Te Kaunihera o te Tai Tokerau hei koromatua ki taua rohe. Ko tai ki te wāne, kia tū te tahi manukura mo te Tai Tokerau ki te raki ka haka Kotahi i ngā taone, i ngā hapuri katoa o tēnei rohe, kia noho ki raro i te hamarara Kotahi. Kotahi rau tekau mātahi nā koiwi Moriori, kua whakahokia ki Aotearoa mai Rānana. Ko te ka whiro o te kapa o Te Wakahuia, Aroha Cassidy, tērā, kua mene ki te pō. Kai nā mauna whakateitei o te motu whānui rarau mai ki Te Ao Mārama. E tangi mōtea te ana nā kai hāpai i nā taonga tapua tāne rore i te matenga o Aroha Cassidy nānai. He hautipua o te kapahaka, he māreikura kua whakakanohi i a Aotearoa huri noa i te ao. Ko ia tētahi o nā kai haka tuatahi o te kapa rongo nui, kua rima nā eke nā ki te taumata ike o nā whakataitai kapahaka motu i roto i nā tau. Hara ko Te Wakahuia, i whakatūria e tākuta ngā pō rāwa ko pīmia wehi ki tāmaki makaurau. Ka haria te taona o mate ki te kura tuarua o kia aroha ki te tonga o tāmaki, ki reira takoto ai i tēnei rā. Nā hei kinaki i nā kōrero mō Aroha kia huri tātou i naenei ki tētahi atu kaihaka o Te Wakahuia, kia hare rua. Kia ora e hare, ko Aroha ne tētahi o nā kanohi i mōhio whānuitia i te kapa o Te Wakahuia. No te tau waru te kauma ono o tana tū tuatahi ki taku nei mōhio, ka pēhea nei koe e kōrero mō tana tū? Ai, tērā wahine, tērā whae o mātou. He tino wahine, ka mutu he whetū kai tua no atu i te whetū o te ao haka mo te reanga iau nei, i mohio ana rongonui nei i tērā wahine, mai Te Wakahuia, mai wera o nātau, hoeno moroto o Te Wakahuia ake e tino whae no mātau, taku reanga, i tai muri ake, muri atu i a rātau, i a Aroha mā, i a Antipaki Wehima, te rahunga. Nā reira, tēnei wahine, moata rawa te wehe, moata rawa te haere, hoeno, ko riro atu i tēnei wā. Engari, he tino taonga no te ao, ngā Māori no te ao haka. Koe tētai o nā tuatahi o Uncle Barbara o Auntie Nene roti i a Te Wakahuia. Nā reira, ko rātou nā mai pare te huarahi mo nā me pēnei iau nei i tai muri ati i a rātou. Tēnā kōrero mai mo wāna pūkena i a koe hei hoa haka i roto i te kapa. He wahine rahi nei, he wahine rahi. Engari, he nāwari rina i ono waiwai, te neke, te whiu i te poi, ka mutu mo te waiata, he reo waiata, ia e tētahi note, no nā notana note, he rei te mea ka rawe ki tētahi atu te note ia, he tino mātanga, mo te pupuri tana note, ka mutu, he rei te mea me whai hoa ia, i rote te kapa, te mau, te kawe i tana note, waiata nei tāku e kōrero ana. Ka mutu mo te poi nā mea rangatahi, pēnei ia nei no murike tai atu, me te hunga o taku reanga, a tamariki ake hoki, he tino wahine, tino māma, he tino wahine poi, ahakoa taku tai atu ki Te Wakahuia, ni mātai tai atu, i tēnei wahine, tēnei mātanga, tēnei tohunga, tēnei mātanga, engari ka noho me mātanga. Ano nei he tangata noa. Nā reira, te humāri, te whakaiti, i roto e rā mea katoa, engari he māro, kau ki te he, te tangata, o ka mōio. Ka aroha hoki. I tana waha, ka moe ka kaikaina mātau, engari he wahine mōhio ki te manaaki i te tangata, ki te poi nā pūkenga i roto i nā kaihaka, ia mātou te tai atu, ki roto i Te Wakahuia, ka mutu he wahine whakawhanaunga, he rei te mea ka noho o Wakahuia nahi, engari e mohi te whakawhanaunga, me nā mea o rangi wewe, me nā mea o manitaki, me nā mea o era kapa o taua. Nā reira, he tino wahine, tērā wahine, Auntie Aroha mātai. Ia koia tērā ko Auntie Aroha kia tātou katoa ne. Raki o whakaroa, hea te mea nui ka maharatia mōna? Koia tētai ona tino. Nā tino kaihaka
o taua wā. He tino ka mutu te nui o te wahi. Te nui o te wahi ni ka tāia ia te pau o wainga te rārangi tuatai. Ka tāia na nikihanga katoa e rite mea kāre tāia e ia. Nā reira, e rite mea wahine mataku te noho koia te wainga nui o te rārangi tuatai. Te taha rānei o te wainga nui, me wanti whiki kai wainga nui, koia kai te taha. Ka mutu, koia tētai o nā tino pau o te timatanga o te Wakahuia. Nā reira, ka mutu o te ao haka meki. Meki pira te wai timatai tā tātai kite, te ao haka ringa pau ka whakātai te wātau o wari te kau mā ono anga whakamua ana mai ki e nei tau. Nā reira, he mea ka maumaharatia e nā tāngata mohi mātaki te kapahako o taua wā. Ka mutu ka maumaharatia e nā reanga pakike mana te mea. E kai oko hoki roto i nā kura. Roto i nā kura o raki pai whenua. Nā kura o raki pai whenua. Me etahi atu o nā kura. I haere ki reira whāngai ai i te wana mohioranga. Ona akoranga wana wheako ki nā tamari, ki nā whakatipuranga, nāne ko pakikike. A hoi anō kua pau te wā kia tau e hare inari namihi nui ki a koe me o whakamārama o tēnei kai haka iho pū manawa o tō kapa. Tēnā koe. E mihi atu ana. Nā, koni atu i te Kotahi rau o ngā koiwi Moriori ko whakahokia mai ki Aotearoa nei i Piritana nui, i te tahi huihuina motuhake i te papatonga rewa. Koe nei te whakahokina koiwi nui rawa atu mo te tahi iwi Kotahi nei. Kai a muri wai hei nā whakamārama. Here o karanga. He mai aroha mo e nei koiwi tipuna. This is a culmination of their hopes and aspirations, and it's a great day that finally, with a meeting of the hearts and minds, the karapuna and the tipuna are at home. Kua roa nei te wā e tāri ana e nei matamata huanga ki te whakahokinga mai o e nei Moriori, a neke atu i te tekau mārima tau e tāria ki tēnei rangi. I know with the Natural History Museum Te Papa first touched base with them in 2007, so that's almost 15 years, and it's taken that long, but it's been a long but rewarding process, and it doesn't matter how long it takes as long as the result's the right one, and I think it is the right one. Aha kua whakahokia e nei taonga ki te papatonga rewa, kaore ka puareare ki te marea, ka noho e nei taonga ki tētahi wahanga tapu o te whare taonga nei. In the past we've had our ancestors' toi moko being displayed, and just recognising what our ancestors represent, and that's just that's insulting and an affront to us, and not only to us, to many First Nations and Indigenous people. So whenever we find that there's Māori or Moriori ancestral remains on display, we approach those museums and we just work with them, saying that look, it's not appropriate, and we just want to convey that. In all cases I've taken them down. Kei te koke whakamua tonu ngā mahi kia whakahokia ngā koiwi tipuna ki ngā iwi maha o te motu. And we think there's probably another 50 to 100 to come back from New Zealand and overseas. But who knows? There could well be others in other private collections. So wherever they are, and no matter, even if it's like the one that came from the Whanganui Regional Museum that they brought here, every single one of them is important, because each one of those ancestors at one time were living, breathing, loving, sentient human beings. Muri wai hei, Te Ao Mārama. Koe ia tētahi o ngā mata o te ao tōrangapū o Te Kaunihera o te raki o te Tai Tokerau. Kua tū te ringa o Moko Tepania o ngā tikahu me te rarawa, hei koromatua ki taua rohe. Hei te marama o whiringa nuku tū wai nā kōwhiringa pōti a rohe. Engari ko tana whiro tuatahi he whakapiki ake i te kaute o te hunga pōti e puta ai tōna ihu. Nei te pūronga a tā mātou karere take tōrangapū a whasitiri te wake.
He rā anō, he akoranga anō mō tēnei kai ako kura kaupapa Māori. Tika tonu ana me mahi ana. E whangaana kia whakarerea te akomanga kia pūmaua ke ai tana noho i te tai Kaunihera hei koromatua. Ko tai ki te wāne, kia tū te tahi manukura mō te Tai Tokerau ki te raki ka haka Kotahi i ngā taone, i ngā hapuri katoa o tēnei rohe, kia noho ki raro i te hamarara Kotahi. I Wikitoria te Pania toru te kaumātahi tau te pakeke i te tūru o kai ko heki hokia ngai te tau 2021. Nā wai ko ia te pōtiki o aua kai Kaunihera i eke. Every single one of us is sick to death. I hau tōna rongo i tōna pēhi kia tū he hui motuhake i te Kaunihera kia pōti mo ngā wāri Māori, ko te hua i whakaitia. Hei tāna ka nui anō te reo te Māori i ngā whiriwhiringa Kaunihera te haere ake nei. Hei tēnei taunei ka tū toko whā mai ngā kai Kaunihera Māori, toko ono ngā kai Kaunihera whānui, ko tahi anō te koromatua. Nō reira, he tino reo mō te Māori ka noho ki tēnei Kaunihera. Kua roa i ngaro ana. He huhua ngā take e hia ana ia kia whakatikahia pena ka riro ia ia te tūranga nui. Ko te kotahitanga te whainga matua. Kua tai ke te wā, kia huri i te hakaro, kia kaua e whawhai tērā taone ki tērā taone, kia hakawhiwhi i ngā pūtea. Aha kua kei te taki wā o te whātekau māwaru mano tāngata o te raki o te Tai Tokerau e ahei ana kia pōti, no te tau 2010, horekau anō te hunga pōti kia nui ake i te 50 ōrau. He hia nōna kia nui ake tauanama. Ko te whiro nui, i tēnei wānei, ko te haka awe, ko te haka tairanga atu ki te iwi, kia rehita kia pōti ai rātou. Ko tō rātou pōti, tō rātou reo, tō rātou mana. Pena he huarahi tēnei ki te whare paremata kaore anō ia kia whakaarotia. Ko ai ke ka mohio. Hei aha pia taku titiro whāroa atu ki tērā pairoa, engari ko te pai tata kei mua i te aroaro i tēnei wā, ko te pati, ko te tono i ngā pōti. Ka hua kina o kawatia ngā tono mo te koromatua hei te Te Ao Mārama o tēnei marama. Mene mai, konui mai. Whatitiri te wake Te Ao Mārama. Nā kai tua ke tonu i ngā whakamatuatanga ko tā tauni kake no papakura marae. Mā te aro ki ngā tikana Māori e piki ai nā te tauranga kano ārai mate me nā hua hauora mo te Māori. Because nobody leaves our clinic without the medication they need as opposed to what they can afford. It's a different thing. Nau mai anō. Nā kai te piki tonu nā take ma te korona, te kaumātoru torurau whā te kaumāwhā nā take ma te korona i te rā nei. E rua te kaumātoru ngā mate, ka mutu e tohu ana nā take o iara kai te pākia anō nā tāngata e te ma te korona. Te kaumāwhā mano nā tāngata ko pākia anō e te mate nei, ko tahirau waru te kaumātoru nā mea ko pākia kia toru ngā wā. Nā kua whakakorea e rererangi Aotearoa nā rerenga i tēnei wā o nā hararei mō ngā tamariki ko te mate korona te take. I te toko maha o nā kaimahi kua whakakorea tata ki te rua rau tāngata kai te kimi a rererangi Aotearoa he kaimahi mōna ki ona tari. Hei tā rererangi Aotearoa ka ngana rātau kia ruarua ai nā whakakore nā rerenga kia tai atu wai a ngai pāhihi kiwi ki wā. Nā e ai ki ngā whika, kua piki ngā weronga kano ārai ma te korona ki te Māori, nā te pūtea tautoko ki ngā hapori Māori a te kāwanatanga. E Kotahi rau e toru tekau miriona tāra te nui o te pūtea i tohaina ki ngā ratonanga hauora e 2 rau e 5 tekau, hei kōkiri wawe i ngā take kano ārai ma te korona ki te hunga e noho whakaraerai ana. Ko tā tauni kake o te marae o Papakura, ma te whai i ngā tikana Māori me te whakanoho matua i ngā tūroro i angitu wai i te kaupapa. Anei te pūrongo a hine waine Tana Williams. Ko te oranga o te tangata, te whakaaro tau. Basically, under the umbrella of do whatever it takes to make sure that whānau get to where they need to be in terms of their oranga. Nō te marama o whiringa ānuku tukuna atu ai e te puni kōkiri te 130 miliona tāra ki ngā kai tono koni atu i te 250 hei whanake atu i ngā tatauranga kano ārai mate. I roto i te waru marama, kua nui ake ngā pūwero tuatahi mai i te 61 ōrau ki te 21 ōrau, me ngā pūwero tuarua 49 ōrau ki te 48 ōrau.
because nobody leaves our clinic without the medication they need as opposed to what they can afford. Different thing. E whakapakari ana te tahua ko whiori mā ngā hapori Māori i ngā ratonga hauora a tinana a hinengaro hoki i Papakura Marae i raro i te korowai Māori. And we do some of the best counselling in our whare tupuna, you know, and all their tupuna around them, all the whiro of the whare is there. Ka whakaungia te kōrero mā te Māori mō te Māori e te tahua ko whiori. Ko nei hoki te tūmanako o tauni kake mō ngā mahia te mana hauora Māori hou o te aka whaioranga. I think that's where the innovation is going to come from, not through Health New Zealand. Health New Zealand will fund my clinic, they'll fund the status quo, but the innovation will come through the Māori Health Authority. It's the balance of economic development as well as social development, cultural development, and also environmental ki te tai ao. So it's not one single strand. Hine waine Tana Williams, Te Ao Mārama. Kai te weroa ngaitahu i ngā kamupene tūruhi o Aotearoa kia whai huarahi rātau i te huarahi o te mana ki Tai Ao. Kua haraena e te iwi nei te waka tere hiko tuatahi ki tōna kamupene o Shorova. Ka mutu kai te kōkirihia e rātau te mahere rautaki pūnga o whakahu, te whakaiti whakamahina wai, me te noho hau hā kore hei te tau 2005 tekau. Hei tā Yolanda Cave, te kai whakahaere a tāpoe nai tahu, koe nei te whakautu a te iwi ki ngā rarurau Tai Ao kai te kitea ki te wai paunamu. Nā e ai ki te tahi pūrongo kai te piki te hunga mate kai, te hunga hemo kai, te hunga makuhia i te ao whānui. Ko te toko maha o nā tangata hemo kai i piki ki te 828 miliona tangata hurinoa i te ao i te rātau. He piki ngā tērā mā te 46 miliona tangata no te tau 2021 tahi. Nā ko tā ahorangi Craig Bunt, kai whakahaere rangahauahu whenua matua i te whare wānanga o tākau, ka tahi te māharahara nui ko tēnei. It's concerning. The report is timely and reflects very much what is happening here and internationally. We're not isolated. The return to pre-pandemic normals hasn't occurred. If anything, we've lost a lot of our food security internationally and in New Zealand. There's some good news. The proportion of children being breastfed has increased in good numbers, needs to increase more. But almost half the world's population is receiving inadequate nutrition. And much of the support from governments towards agriculture and farmers doesn't actually get to farmers and leads to a worsening environment, decreases the output of nutritional food. So there's a lot there to be concerned about. E mahere hou mā oranga tamariki e whakatakoto ana i te ara hei whai mana tarika wanatanga, kia mahitahi ai rātou ki te hapori, kia noho haumaru hoki nā tamaiti whakaraerai o Aotearoa. I raro i te mahere, ka herea nā tā huhurangapu o oranga tamariki, kia mahitahi ki nā pirihi mana, nā manatū mā tauranga, whakahiato ora, haumora, rātau ko te ao ture ki te whakatutuki i ngā whaena te rautaki whai oranga mō ngā tamariki rangatahi. Hei tā Calvin Davis, minita take tamariki, katoa nā tari ko whakaarake i etahi whaenga nui hei ata whai nā tamariki, hei whakatutuki hoki i te pae tata, e whakamauai te pae tawhiti kia tina. Nā kai tua ake i ngā whakatairanga, kai te mahitahi a o Pōtiki kāreti, kāinga ora, me te whakatō hea tarahiti ki te hanga whareki o Pōtiki, kia whai mahi ai o na tāngata, kia whai whare hoki ai te hapori. Wetahi kai te noho ki roto i ngā kauta, ki roto i ngā wene, ngā waka. Heo i anō, koirā te tino take mō mātou, a ki te awhi atu i a rātou mā ki te whai atu i ngā whare. Tauti mai anō. Kai te mahitahi te kāreti o Pōtiki ki te tarahiti o te whakatohea me kāinga ora ki te whakawhanake i tētahi kaupapa hanga whare. E rua nā whare ka hanga aia e nā ākona toru tekau koni atu, hei tautoko i te hunga kore kaina me te kōpaka o nā whare ki taua rohe whānui. Anei te pūrongo a Heroini Waikato. He whiako nui mō te hunga hia mahi, he tāanga manoa.
mō te hunga kāinga kore. Tahi kai te noho ki roto i ngā kauta, ki roto i ngā wene, ngā waka. Heoi anō, koirā te tino take mō mātou. Ki te awhi atu i a rātou mā ki te whai atu i ngā whare. Ko ringa raupā te ingoa o te kaupapa, kei tōna ito te whakaakoranga hanga whare mā te rangatahi hunga pakeke anō hoki e kā rata ana ngā akonga ki ngā mahi korikori i te tinana. We've seen a huge rise in achievement rates because of this and also attendance. Some of these students that are doing this course were only attending 60% last year and now they're up around the 90% mark. I just love being in the environment of everyone, of the young people and working around them. Kei te tautoko a kāinga ora i te kaupapa ringa raupā, mā te tuku i ngā tuhinga me ngā hangahanga mo te kaupapa. Ko rātou hoki he tautoko i te kaupapa i tōna ōrokohanga, kia pua wai ai a haere ake nei. Whai atu anō a kāinga ora ki ēnei whare erua, mō ngā whānau ai, i tino hia i ngā whare, ngā tamariki, tira ngā kaumatua pia. I love building in general, I love working with wood. I also want to learn how to build houses for my family, you know. He rua noa ngā whare i o Pōtiki, rua te kau noa ngā whare e wāte ana, hei hoko mā te maria. E rua noa he reti, ko te manako nui a paruru, mā te kaupapa ringa raupā, he whakakapi i ngā korenga o mā ki te whare. Ko te hihi o mātou, ka tirua anō ki ngā whare anō, toru e whāpia. Koina te tōku hia, engari ka kōruru hia e mātou te whakatohia ki ngā hoa, ki te kāwana hoki, mo te rautaki roa mō tēnei kaupapa. Kaoti ngā whare e rua, hei te mutunga o te tau. He roni waikato, Te Ao Mārama. Kia titiro ake tātou i nei ki nā tohua tāwhiri mātea. Tekau mā waru ki kai taia, hakua, ākireka kōpata te ua hei te ataki reira. Rite tonu te kōrero ki tāmaki makaurau. Nā ka mau te ua ki rotorua mo te wā poto, he kōrero whakatūpato ki tūranganui a kiwa mo te kaha heke o te marangai. He whaititiri anō te matapai ki ngā motu. Nā koutou o te whakanui a tara, kāri te pai nā kōrero, he pakana kai te haere i wainga i a ranginui rāko tāwhiri, ka mārere haere te hauriri ki whakatū. Ai te tūhoitanga o te rātimata e te marangai ki o tautahi, he hukarere ka taka ki tā huna. Waiho pai he haukaha ka papuhi mai te nota no reira, mai te tonga ke no reira makaririra wātu. Kāti, ki konei whakairihi ai te ki te kōrero. Mo te whānuitanga o a mātou kaupapa, tēnā toro atu ki te taupanga a Te Ao Māori, tirohia hoki tā mātou whārangi i Pūrangi. Hei whakakōpani ake i tō tātou hōtaka, hei whakanui hoki i Aroha Cassidy. Kia mātaki anō ai tātou i Te Wakahuia, me tā rātou waiata āringa, wahine toa i te koro neihana i te tau 2016. Kia ai o te pō.